Ассалаумағалейкум. 29-қыркүйек бейсенбі Жамбыл облысы Меркі ауданы Атабек атындағы мал базар. Ірі қара бөлімін түсірем қазір. Каналға тіркеліп, қоңыршағын басып қойсаңыз, жаңа нәрсені бар жібере алмайсыздар. Бүгін ауа райы бұлтты. Adam Türkiye kaçta? Türkiye kaçta? Türkiye 100'e sıraladı. 100'e erkekler mi? Erkek, Türkiye'de. Türkiye'de erkek 100 manlı. Kaça ağa? 155 sıraladı. 155 erkek mi? Orgaşı. 155 min orgaşlar. Kaça ata? Orgaşlar. Şu ödüyor mu? Çok, iki orgaşı 120'dan, buna 120'dan koy erkek var. İki orgaşı, bir erkek. 120'dan ya? İki erkek, bir orgaşı 120 min var. Kaysı? Kaçadan? Normal. 140'dan devadım. Anadolu 140 ba? 130 devadım. 130, 140 min ya? Sağdanız olsun abi. Assalamualaikum. Kaçadan? 120'dan. Erkekler mi? 120 min erkekler. Kança ağa? Kança? 150 urgaş ya? 150 min urgaş. Kança? 150 urgaş mı toş? 150 urgaş. Ağa kançadan? 210'dan. 210. Satıldı mı? Yok satmadım. Aha, bir kesim. Canağını sattınız mı? Can. Ne kança? Assalamualaikum. 102 erkek mi? Lan 150 aldınız mı ya? Canağını 150 aldım. Ağa kançadan? Tut. 300'den? 300'den şu. Ağa ne ki kança? Hafta sayın deyiniz. Hafta sayın düşürüp de bir çıkmadım mı? Çıkmadınız mı? Hiç çıkarcı veriyorum bu ağa. Көбінесе түсірмеймін ғой аға, bir adam bетін ше. 210'dan. 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 Аға көбісі айтады солай. Мен просто камераны былай істеймін. Түрін көрсетпеймін ғой. Қаншадан аға? 175. 4 не? 4 еркек 175. Ана екеуі бар еще. Саудаңыз болсын аға. 175'ten alır. Құнажым ба? Қанша? 200. 200 на құнажым. Қаншадан құнажымдар? 200'den? 200 мыңнан құнажымдар. Қанша ақ бұзау? Dost tanıyın. Tutuyorum. Gelirsen mi? Ne diyorsun? Ciberim жақсы берді ғой. Ana düzümden bir tane de bal yedim. Ulan dedim mi?
size kadar. Çalgın. Bunlar qanchadan ağa? 280. 280. Алтау ма? Алтау ма? Ha? Алтау ма? Qaratau. 280. $190 deysiz bağa? 190 mı? Qanchadan eki bağa? 240, 200. 240, 220 ya. 174. Aldınız mı? Çok satam. 240 birim. Kaça mı orada? 160? 260. 160 kaç? Arzan koydu. 260 mı? Qanchadan ağa? 330'dan. 430'dan. Qancha biz alış ağa? 450 lira var. 450. Yirik mi? Ben sürmeye koştum. Kasudası. Kasudası şikine oturacak. 450 mi? Qanchadan ağa? Ular 200 lira var. 200'den, 2 mi? Ana şu. 190, 200'den ya. Savdanız bo'lsin ağa. Assalomu alaykum. Qanchadan ağa? 180. 180 ya. 180 ya. Vay be zikini. Assalomu alaykum. Qancha ağa? 260. 260 mı? Siyir qancha? Seyir 400. 400 qisir qo'yding ya? Sır. Bordasida turgan. 400 mü siyir? 350'ge vermeyin. Benim yeridisi. 385 70 qo'y. 370 versem deb turman. 370. Şu 150 deysiz bağa? 350. Qanchanish buzoq ağa? Qanchanish buzoq uni? Ikkinchi. Ana o'sha. 4-chi. O'l qancha bag'asi? 400. O'l 400 ya. 350. 400 deydi. Yirik mi buzoqlar? Uğraşkın buzoqlar. 585 bo'lатын jari. Joy 550 ga so'radi, bergan joy 585 ga beraman dedi. 650 so'rab turg'am deydi. Mochnikmi? Kelaman degan. Kaz 12 litr sütü var deydi. 3-cü tuvatova sütü olsa, boğaz ekan. Kaz 12 litr sütü var deydi. 470 ming. Telefon numarini qoldirasizmi? 877 802 1260. Türünde ko'rinib turibdi, jas ekan. Qancha bo'ladi? 400. Merki deymi? Merki. 460 ming deysiz. Алтау ya? 460 ming. 5 yil tug'an ya? Ya. 5 yil tug'an. Qancha litr suti bor?
14-15 deydi. 14-15. Қазір, иә? Телефон номеріңізді қалдырасыз ба? Қалдырайын. Айтыңыз. 8778 8778 656 656 24-13. Мерке ма? Мерке. 460 мың. Қысыр сиыр. 450 дедіңіз бана? 450 арында? Сондай бәрі. 450, 500 деді. Үшеуі де қысыр екен. Бірақ бойлары сұмдық де. А? 650 дедіңіз ғой? Алдартын ар жағын көрсек. Мықты екен. Ақбаспаға линия Гелифорд па? 650-ден дейді. Етке өткізсеңіз шықпай ма не? Етке өткізсеңіз шықпай ма? Асады просто бұл жайылым деп қорқып атырмын. Не деп? Жайылып жүрген мал деп. Шықпай қала ма деп па? Жоқ, ақ шықпайды бұның еті ше. Қазір бұл байласа ғана артқа көп шығады ғой. Ет жақсы ғой? Еті жақсы просто байлау. Ақ болмайды. Ей, тағы біреу қайда. Сатылды ма? Жоқ, екі бұқа кетті. Бұған 600-ден беріп атыр. Assalamualaikum. Таза 200 болып алды. Давай сәді. Надо так-то. 5 болсын. 5. 5. Мен деп түсіп жатырмын. Әдемі саудаға бүйтіп тармас етіп қалатын. Мал салайық. Бер. Үйге қуантасың. Сатылды. Алап. Бірінші тұрған сатылды маға? Мынау ма? Аха. 190 болды. 200-ден сұрап атсыз ба? 85-тен сатып. Саттыңыз ба? 85-тен. Саттым дейді, үшеуін 185-тен. Мынау 190-ға сатылды. Ары екеуі қанша? Берға күресеңші. 255-тен? Мына екен 255-тен дейді. 190-ға сатылды, мыналар 185-ге сатылды үшеуі. 255 сұрап тұрмын дейді. Базарда құнажын жақсы өтеді. Чарба болса да, еті семіз болса да құнажындар. Қанша? 250? 250. Ойланбай, өзің ойыңды айтшы, кеш я. Кетемін мен, ол. Айтшы, ойланбай, мына баға деп айтшы. Ой, аттылар. Оу, Асықпаңыз. енді айтсашы енді, түсіп береміз ғой, не береміз? Қанша деп атсыз? 200 деп. 200 деп атыр ма? Айтшы бағасын. Қанша бересің? Айт, кеш. Айтшы бұл. Жүрмей камера түсірші. Алып жеріңіз. Бізде түсірген камера. Жақсы құнажын. Ой, таза шүбет, таза шүбет. Қаншадан? Неге? Ет азаматсың. Иә, 5 сұрап атырмын. 165? 160. Үшеуі де еркек. Базар KZ. Базар KZ. YouTube. $250. Телефон номерін қалдыра аласың ба? А? Телефон номерінде? Айтасың ба? 8701 000 08 74. Меркеде бола ма? Меркеде болады. Бір жас патсус ба? 10 ай бір жас сонда қойдың бәрі, е? Саудаңыз болсын. Ассаламу алейкум. Ай, сатыла ма?
Satıla mı? Bunun bär kınaşın eкен, jas eкен beler. Qanchadan kınaşınlar? 300'den. Turun sırık koyuyorsa ayda turun şey koyuyor. Bär kınaşın eкен, evet. 300 milyon. Telefon numarası kaldıra alasız ba? 702 8702 652 652 56 33. 56 33. Bunu. Maldan как раз kınaşınlar bär, ya. Bunların döneri işte. Kınaşın dönejinde var mı? Boğazlar var mı? Yok kısır be. Kısır mı ver? Kısır ki. Sağdanız olsun abi. Zırtma. Akbaş siyirler bär. Мощный әулікөлдер екен иә олар ақтар. Сіздер кім аға? Мыналар? Сиырлар? Қаншадан? Сатып алдыңыз ба? Қаншадан алдыңыз аға? 400-дан? 410-нан алдық дейді мына сиырлар. Сатылған сиырлар 410-нан. Arzan değil mi? Az. Zirk var. Altı basını aldım da. Aslan kaçadan ağa? 320? 320 adam. Telefon numarı kaldıra alasız ba? Telefon numarı kaldıra alasız ba? 8 8 775 775 660 660 61 15 61 15 Melis 61 15 Semiden Abay'dan ilk koradan geldi. Semiden Abay'dan ilk koradan geldi dedi. Aç şimdi.